Nobwo abazaire barabe nibabeegesa kujwara masiki okwerinda COVID-19 ekintu kitana n'abaana baabo abari omu myaka ey'okugemesebwa abatarikwikiririzibwa kukora ebi. Eki kisigira abakazi nibeerariikirira okuza omu marwariro ahu barikutiina kwiha endwara ya COVID-19 bitu obw'ekindi beerariikiriire ngu abaana baabo nabo baaba batagemirwe nibaza kwitwa endwara ezindi. Omu marwariro agu tugiiremu omu disitulikiti ya Mbarara, Rwampara na Kiruhura, amarwariro mingi gatungira abaana n'abazaire baabo abaine COVID-19. Ito nk'indwara hano yatwaragurireho abaana 11 omusizo n'egi ya COVID ya kabiri. Haza tuferirwa abana bana umwaka fijo nyuma ho kwa mushanja kwataho na gwezi kaferirwa abantu bana bashatu. Eki kireetire omubaro gw'abazaire abarikutwara abaana baabo kubagemesa omu marwariro okukyendera. Dr. Elias Kumbakumba orikukurira ebyokugemesa abaana ah'irwariro erya Mbarara Regional Referral Hospital kandi omuhwezi w'orikukurira ebyokurwanisa endwara ya COVID-19 ahabwa amarwariro n'amatendekero nagira ngu kubaatiireho lockdown abakazi okureeta abaana okubagemesa ah'irwariro rya Mbarara kwakyendera. Mugisha Kailuki, All City Health Officer ahabwa Mbarara City nagira ngu bakakyendera n'obuchweka 75 harigana. Abantu nkakikuma babiri nibija abantu 75 bakabura completely. Twatandika kureba 25 mu mwanya w'abantu igana. So abantu 75 ibabire nibaza kurundo obuhereza icyo nacyo n'ekizibe kitukuzira ntucondoza kuba tarizire hati hakabaho ki. Buri ejo hagataro COVID. Batuma abana nkaga nshanju namwe no kurenga hurizo. Konkati obino shanga tukujema abana 15 20. Ikizo umuntu ngati bazire kutina. Ikizo umuntu ngashimishije ngo tubine tambura yo kwija kubaje kugemesa. Wike yabangize lockdown itandisere hakabaho abantu tubarizere ninga bacyara tubararezere bana. Actually as a facility tukadinamu but then that second week these mothers brought their babies. Mugisha, All City Health Officer ahabwa Mbarara City nagira ngo embereke yongera kubambi cyabagemesereza no kwihaho kujemo kubabire nibakora okwo hikabazire hihi na Rishete Parish Model. Abo tutakubasa kwikiriza abantu bona kugira ngo berundane kandi bakubasa kubabine no bwire bwaci bwa COVID. Giovanni Sinamara omutaka omukyalo ekyanko konjeru Mbarara City nagira ngu n'obubarabe babire nibatamburira aha bipapura bya LC1 bingi bakaremwa sente z'entambura. Yashangire tarengi omukorona bakabanyikira mu laboratorio aho ibara university namara bana munjaga kurangi namana kwa mkaga kujangire kudamuka tandike biri kumuna kwa mkaga ina bafatije teza kubona mwana wanjye bwemeza mwana wanjye n'amakozi no bwire bwa lockdown twine kizibu cy'entambura kuza kujema ko mwana tubantu tambura kuza kikahirwaro bundi umuntu bawarihire wahwire nkahatiya nzike nkwayigwireho ata fazari tubona mu ntambura. Nyowo mbwire bwa corona nkaba ntasora kuhimba katwara umwana wange kumugema abo kuba burwere bukaba bwingi nkaba nindindo umwana wange kandi nanye ninyetantara abo kuba mu marwaro ha nambra twagemeseza twalinda gebragere ebitayirweho Ministry of Health. Ekintu kijeho mu bwire obwo abashaho nabo batungire COVID-19 kuruga habazire n'abana barikuba bizire kugemesebwa. When we treat children, we look in their throats. And as we try to do that, they cough into your face. So if they have COVID, you will get it. For them, it may not be serious. But for you, because you are older than adult, and some of them are even elderly, some of our pediatricians were old, they got sick and died. We lost the number of pediatricians in the year, so it's just in research. And also in my own department here, I had more than 10 health workers falling sick of COVID because they were seeing children. And by then, there were measures that we were not yet able to take, so people were getting infected. Dr. Kumbakumba nagira ngo amarwariro mingi gakatunga abana bine endwara ya COVID-19 ngukonka babire barukubi bakasindikwa hirwariro erya Mbarara. Ekisizo n'eteganiza munonga abana. Tenka kugira ngo umubiri mucanga cyona cya burungiruzo batwina abana bati
ugani basa comes and yes abana bakwase abateganisa amakaminja abana bona barwire. Ebyo bikiriaho okwonsya abaana burkire nekibahweraho kubatangira COVID-19 eshonga bina abana abo barukwonsya bashabirwe konjera abana obwire omukubonsya. Yesu tukabura abazire no kugira ngo umuzire ubone COVID batujine yose umwana wawe. Kuko wano umunsi akuraterera ibyo kurara maski ibyo kujirota ibyo kuraba mu ngaro kureba umwana tuwamutera cibugwije. Ukunga tine tukukira. Nubya ko COVID idashimye kuzibira mwana kunga. Dr. Kumbakumba hona ashoborire ngo abana bagurukire biro byo kugemebwa babatwara mu marwaro bagemwe batakarengerwe munonga okwata uburwiro bundi nka polio no bushero. Bwanyuma yo kureba umubaro gw'abakaza barkwije kugema abana babo gwacendera mu district ya Kiruhura bakija nenkora yo kugema abana obwe bari kubashanga omaka kandi ejene bazirangu ehwerire cyangwa mukendeza omwijurura no marwaro echwerira bashaho abana hamwe n'abaziro butakwatwa COVID-19. Ijukangwa makoraga tubasuze kugashaka turukwerwaho obuyambi kurwo mu kitongore cya One Ifra Women in News Social Impact Reporting Initiative. Ndisara Mobiru.